Assalamualaikum tanpa lagu apa lapo potalu nang rohai ada di gampang halapa jantro pajantro kuno sang bina di lagampu lapo pegawe Nilo la pegawe donya nyonya lagu minta kita gamang eja bila camang japi iyo curemang ang buhay papanya mamaya to mano no bo amano namba la batetu oya wala jalong kali lon lo paso malayalam ja jade ma ida malayalam no meke ga tara jalam be la bintang ran nabi muabu nabi hijama ejum ke la malam be la bintang ran ngar bala jabala mi hijawa ayo warna jalam kali do dia nak kana jabalam tak sampo lembaga era jabalam lebih jeke Yam elagana yam Allah yam ala Isham nyamba toy kelage nyan yam Allah jadi dijam lana Darabi arren iyam Allah ade ben iyam hazagana hana lama rasa ya melala ya malawa de dali ya tole ya alati ma burang la yang dole la ya alati mo burangsa ya mela la ya mala dole mo ha la la wa le ya la ayan di raja ayan di polem
semangapa bungang nanggra ni ba uranya kena trodekang kena trosare agang minon jempa murna di uin tercinta mulia di dunia di mengui pakaian mulia batuhan ilmu buna mulia baware mengan intan mulia barakan bujaro buna dino ka sampo baculun perkenalkan sabo senian indah tu pusaka dari sudati atau taman urang di lapan cahina dua samania gupegah saman guyua kembangkan syiar agama dari anang rocam jile mula pun dudo musambung waceraya ce abudura ngorakarakan bula pikiran ia sekata Pagiban Aceh je kembang Islam re kesenian pukong agama menan ke di Aceh na di dongro zaman ada ngeresam cid awai kana wahai ware mutua sama anta papak bukong budaya Aceh lestarikan beru dalam budaya luar Nanggro topu maju radaju bidang raya busunang dusun ngon kota benale karu benale muprang sayang dan intan urung dan namu desa Menyekanun ni bapo trofang timang-timang tungku bentara mati ani kamu palajiran agada ada patah jamita jarani eri ulama meganan majirilau nanggalua amda pansuri ke supilipa menanci mengaji aku ala la elatu mamacut longatama menanci mengau nanggalua mati anu mu pajera gaduh adapan pramita rasangkan ni bapun rompang yang timang-timang tungku mentara Subhanallah walhamdulillah baju lempu kaki acara nanggau acanya seramu Mekah nanggau mutua pusaka kaya nanggau jiubi rasa melimpah kebili Allah yang Maha Esa rasangkan ini bapu trampang yang timang-timang tungku bentara rasangkan ini bapu trampang yang timang-timang tungku bentara kadu tonan gile dawakah di dalam kaca kali ku baca dua lebar duri mangate oh panitia kali ku baca dua lebar duri mangate oh panitia ada naba botu merum kumma hiya kuala ada naba botu merum hukumma syiaku alam
Ya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk penampilan tari Sudati dari Sanggar Salum.